Kasiti ka benengkong upol sige nong koren. Kalanong kapasaw. To ublay unyaw yang ikum ta. Kum kisakri ukres pat ki sordar ki jing mayan ki jong ublay. Nalor kani kadon kam haki sordar. Ba ubriw ulong ubala ban syanya. Henry hanga kalong ikam ibarit ba an bishar yang ada pi. Lani da kajing bishar beriw. Shisha ngam ju bishar wat yalade. Namar ngam tip persya yalade. Ban ngan om kesan na kata. Henry uta oba bishar yang long utrai ken. Kumta te pi wat bishar ru habam pat poi gaya. Tot onda utrai unwan uban pensya ye ki balapuri jong kajing dom. Bat uban pen pauru ye kijing temu jong ki dono. Anda kumta uway po uway unyo laka jing yaro na ublay. Te kini ki ru ko para bangay. Ngalapenday syalade bat syawa polos nakabenta jong pi. Bapinyo nang dangi ban ompalat ye kita ki balatho. Kenang ba unu na pi unom le meng nakabenta uway ban yale ye uway pat. Namar uway bapen per yame. Bat medan ayu yakaba memshim la pediang. Telada mela pediang hatu balai melek sarong kumba memshim la pediang. Pila kedang lupa, pila ruspa lupa, pila sensyar klem mangi. Banda pila sensyar shisha, bangiru nginyo sensyar lembat pi. Namar ngamut bau blay ulapan ipau kiba kadu yangi ki apostol. Kum ya kiba labu banyap. Nabala penlong yangi kajing tadrong ya kepertai. Ya ki angel ru pada ki brio. Ngingilong kiba biet nakabentau kris. Herai ma pi pleng kiba start au kris. Ngingilong kiba telot. Herai ma pi pleng kiba don bor. Ma pi pleng kiba don buram. Herai mangi kiba klem buram. Wat hadu mentaru ngi tengan. Bat ngi sliang. Bat ngi lengkoj. Bat la syok ben yangi. Bat ngim don kaja kasyong batikna. Bat ngi atray minot. Daga batray degi kti jongihi. Haba keren ben sat yangi ngikirku. Haba be ben yangi ngiyaisha. Haba keren sniu yangi ngikirpat. La nyau yangi kum ka jakhlia jong ka pertai. Pat kum ki syndrome jong ki baro. Jen hadu manta. Ngam tho ye kini ki ru pan penlek ranya pi. Henry kum ki kun hebba iet jonga. Nas neng pen ken mau ya pi. Nama lapi don shipau hajar ki no hikai hau kris. Pen ban pim don bun ki kpa. Namar mangaken ngalapan kaya pi hau Kris Jesu daga gospel. Namar katanga kerpat ipi tulong kinong pertubud ki jonga. Namar kani ngalapa hapi ya Timothy ubalong ukun ba iet bat bayai ne jonga hau trai. Wan penken mau ya pi syapang kita ki rukom jonga ki bau Kris. Kat kumbanga hikai keleng la keleng haki balang baro. Henry don ki balas ngomeng kumbangan wan hapi. Henry ngan wan shen gen hapi lada manu try. Tangan yo tip yang ya kata kajing keren syat jong kita ki bas ngomeng Henry ya kabor gen. Namar kahimau blay kamlong ha kajing keren Henry ha kabor gen. Piamon ayu bangan wan hapi da kajing sempat ne da kajing iet bat kamen sim kajing jemnut.